লৈ খুব ৰাইজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আছে, কি ক'ব স্যাৰ? নাই, ভূপেন বৰা যিটো কৈছে লাভজেহাদ এংগেলটো লৈ পেলাই, তাৰ পৰিণাম তেওঁ নিজে ভুগি আছে। মানে পলিটিক্সত থাকি সমাজ আৰু ধৰ্মীয় সমাজবিলাকক এনেকৈ আঘাত কৰিব নালাগে, আৰু হয়তোবা সি অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈছে নিজৰ দলক লৈ, নিজৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ পেলাই। এইটো শ্লিপ অফ টাং বুলি ক'ব নোৱাৰি, কনচিয়াছলি কৈ আছে। তাৰ পৰিণামটো ভুগিব লাগিব কংগ্ৰেছ দলে। আৰু ভূপেন বৰা যিটো মন্তব্য কৰিছে, ক্ষমা খুজিও মানে এইটো খুব সোনকালে মানে স্বাভাৱিক হ'বলৈ যোৱা নাই। অসমৰ ধৰ্মীয় সমাজে এইটো খুব মানে চিৰিয়াছলি লৈছে। তো তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আগন্তুক সময়বিলাকত যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মোক্ষম আঘাত মাৰিহে যাব এইটো ষ্টেটমেণ্টৰ কাৰণে। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।